Welcome back to my YouTube channel Makaranta TV. Barkamu da dawowa karatu. Today English, aujourd'hui français, yau Hausa. Lesson. Yesterday English, hier français, jiya Hausa. Jiya, hier, yesterday. Tomorrow English, demain français, gobe Hausa. Tomorrow, demain, gobe. Soon English, bientôt français, ba da dadewa ba Hausa. Soon, bientôt, ba da dadewa ba. Later English, plus tard français, daga baya Hausa. Later, plus tard, daga baya. Sometimes English, quelquefois français, wani lokaci Hausa. Sometimes, quelquefois, wani lokaci. From time to time English, de temps en temps français, lokaci zuwa lokaci Hausa. From never English, jamais français, abadan Hausa. Never, jamais, abadan. Already English, déjà français, tuni Hausa. Already, déjà, tuni. Always English, toujours français, kullum Hausa. Always, toujours, kullum. Kullum. Finally English, infini français, a ƙarshe Hausa. Finally, infin. Okay, thank you for watching my YouTube channel. If you please don't forget to subscribe and share and like on my YouTube channel. J'ai beaucoup vous salutations à tous les amis. Ina godiya ga dukkan waɗanda suke bibiyar karatunmu na makaranta Hausa. Ku ci gaba da bibiyar makaranta Hausa, za mu riƙa kawo muku karatuttuka fanni-fanni insha Allah. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Goodbye. Nobody can stop me for this lesson because Christ.